очень мало народу, мадам. Очень. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Сколько раз сюда ходил, было намного лучше. Но на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Что за направление музыки играет там? Go ahead, make my day. Me aguanto para acá. Con 15 pesos me aguanto para acá. Con 15 pesos me aguanto para acá. Yo sé que hay gente enojada conmigo porque sienten que no les di todo lo que les podía dar. Y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. El negro. ¿Sabían ustedes? ¿En serio? Sí, debutó con un pibe para los argentinos, sí, y para los brasileños también. Debutó con un pibe Pelé. Tan bonito que y le pegó a la Gerbu. ¿Ya puedo digo? Porque él vino a... Tidak percaya saat foto pertama menangkap makhluk yang menyerupai alien, sehingga foto tersebut dihapus. Namun ketika mencoba memotret berulang kali di tempat berbeda dalam satu ruangan, Ferrari, si se va la pelota, anda a la concha de tu madre, andate a Europa vos, la reputa que te parió, andate, empezá a correr así como estás corriendo y te vas a Europa y te vas a la concha de tu hermana. Y por una vez no era la tortuga. Esta debe de ser la única cosa importante para Peñafiel en la que no estaba el rey. Bueno, eso espero. Pues vamos a... Here, wearing my metal ears to talk about the most metal movie, The Devil's Carnival. The Devil's Carnival is going on tour across America, and it might be coming to a city near you. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ay! Ah, te bañaste. ¡Ya pendejo, idiota! ¡Pinche pendejo!
Many consider this crash the worst in drag racing history. The driver is Jerry Caminito. Messi, encara Messi, sigue Leo al arco, ¡gol!